Karibhoy District Weightlifting Association ha kajinge lang bat ka Meghalaya Weightlifting Association bat ka Sport Talent Private Limited mentakas ngi kala play ya ka Lympung Meghalaya Invitation Weightlifting Tournament kabadai kajinge le ka state level kabatmu ban kintiw ya kajingra nar ha padang gisamla ya kani ka Lympung kabla penlong ha indoor hall ha ling kedaj kala kring ya kajinge shimbenta na gisamla ya le ka shinrang bat kintei kiba mi khmat na ki district beper jong ka Meghalaya kani ka Lympung ba arsngi labu bankut la syai kasngi bat kelas Sdang da kajing ai jing hikai na kabenta ki nong shimbenta ya kani kajing ai jing hikai la penlong da unong ra nar ba pau nam kari Australia u Robert Kabas Kajuni adibon di mana nejo tim dajung hamyo yang kade kalan kamu buat nada idon kako kade di badon kajong kesabat katalen kadai ngapima nah kita yep hak kita generation kapa betapa ngesiam di pada kong kamu kalan nah pada kasam kajuni yang kapa kita maksai nama kadon kade kalan yang berarti yang nak jauh kesam kata dan kepada kita.